laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام وأسلم عليكم بتسليمة الإيمان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيت الله سبحانه وتعالى kanko Allahu tabaraka wa ta'ala handuɗo e yettore nden o foddi e mayre. Kanko Allahu jalla wa ala taguɗo en o waɗi en ɓiɓɓe Adam, o tagi en kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi e yimɓe gomɗinɓe, o nemini en nemaji ɗi tawata anda ittiri majji siwana kanko Allahu jalla wa ala goto. Nemaji mawɗi, nemaji ɗuɗuɗi, nemaji hewuɗi. wana o ɓanginiri ɗum ka deftere makko kanko subhanahu wa ta'ala o wi en wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. o wi wonde o okki en kala ko tawata hiɗen haton jini e muɗum, o waɗani en kala ko tawata gurdam meɗen ɗam wawata wonde ɓawo muɗum. kanko Allahu jalla wa ala o wi si tawi hawri en darike limugol nemaji makko ɗin, kontugol moƴƴereji ɗi kanko Allahu waɗani en ɗin, e wawata andude ittiri majji, e wawata andude no ɗi foti. eɗen seeɗo wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal siwana kanko Allahu subhanahu wa ta'ala goto. kala manin ko rewa kon ko wonamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ko mere. kala manin kadi dewal ngal tawata ko waɗanagal goɗɗo go walla goɗɗum go ko wonamo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala tun ɗum ɗo e hoore muɗum ko dewal ngal tawata ko ngal mere. kala kadi rewuɗo ko wonamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala goto, haray on ɗon neɗɗo kadi dewal makko ngal ko ngal tiiɗi wo ko ngal teeɗi, ko o neɗɗo yangiɗo, ko o neɗɗo mo tata ko o hayruɗo. eɗen seeɗo wonde nelaɗo on Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaɓe Allahu subhanahu wa ta'ala, ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala tagi o waɗi e nder ɓiɓɓe adama ɓen, o suɓiɓe, o mawnini, o ɓanti fiyake maɓɓe e dow tagore makko ndende dendagal mayre. eɗen seeɗo wonde ko ɓe nelaɓe makko kadi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe kanko Allahu jalla wa ala o suɓi, o neli ɗum faade e ɗeɗo mofte ɗe tawata ko mofte ɗe o sakkiti yaltinde e ɓeɗo jiyaɓe makko ka yimɓe e ka jinnaji. aray yeeso ɗum eɗen toro Allahu subhanahu wa ta'ala yo Allahu ɓeydu mantore nden e kisangal e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen
e ɓeeɗo yimɓe nder suudu maɓɓe e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no ñentina oɗo sunna maɓɓe haa ñalaande darngal. Ara yeeso ɗum hiɗen salmodira ngoɗo salminago islam, salminago ngo neɗɗo julɗo haani salminde siɗɗo makko julɗo, salminago ngo neɗɗo gomɗinɗo haani salminde siɗɗo makko gomɗinɗo. aray inchallahu tabaraka wa ta'ala e nde ɗo fottande nde tawata ko waɗande barke yewtere meɗen nden nde yiloto e mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko aslu dini wa qa'idatuhu, ɓe maɗa asli kaɗo dina kañum ma e tugalal kañum kaɗo dina. inama asli kaɗo dina woni kaɗo dina islam, mana muɗum ko lasli makka on kanka kaɗo dina woni bindere makka on, wa qa'idatuhu kañum ma e tugalal kañum kaɗo dina, mana muɗum ko ka dina kanka dendagal makka kaka mahi ɗum. ko ɗum waɗi karmokoɓe goo ko nodditirta ɗum wonde ko mabna dinil islami, yani mahande nde tawata koye hoore mayre woni ko dina islamu kanka dendagal makka ka mahi. ɗon noon mana muɗum ko neɗɗo kala neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko wonɗo e kaɗo dina islam, ko ka o fawata golleji makko ɗi o woni gollande allahu subhanahu wa ta'ala ɗin, ka o fawata dewe makko ɗe o woni e rewirde allahu subhanahu wa ta'ala ɗen, tawata ɗen ɗon dewe si o fawiɗe ɗon dewe makko ɗen ɗe jaɓete ka allahu jalla wa ala, o nafitoroyaɗe kadi ñalande darngal, ɗum woni allahu subhanahu wa ta'ala yoɓoyamo joddi muɗum ka makko kanko allahu jalla wa ala. si tawi hawri kanko neɗɗanke o tinnike o yangike ka dina, kala ko o tinni kala ko o yangi, kanko neɗɗo on o juuli ko heewi, o hajji ko heewi, o jangi qur'ana ko heewi, e o hoori ko ɗuuɗi, o itti sadaka ko ɗuuɗi, o waɗi golleji ɗi tawata ko golleji dina yankoji dewe ɗuuɗuɗe, kono tawi hawri ɗin golleji makko ɗon ɗi waalaki ɗi mahi e hoore kañum lasli kaɗo dina on lasli mo wonɗen e jantade fi muɗum ɗo, waalaki e hoore ngal tugalal ngal wonɗen e jantade fi muɗum ɗo, ɗum ɗon kanko on ɗon neɗɗanke arayɗen golle makko ɗon ko golle ɗe tawata ko fuuyayɗe, ko golle ɗe andanɗa hoore ma ɗe jaɓatake ka allahu subhanahu wa ta'ala, ɗe wontoyay haba an mansura. ɗum ɗon karmo koɓɓen no janti fi muɗum, woɓɓe goo no nodditiri ɗum wano wi'irɗen noon mabna dinil islami, bi ma'ana mahande ka kaɗo dina islamu ka mahi ɗon. ɓe jeeya e jantiɓe fi ɗum wano cheikh al-islami ibnu taymiyata rahimahullah a majmu'u fatawa maɓɓe no jeeya kazalika e ɓanginɓe ɗum tigi wano cheikh al-albani alayhi rahmatullah deftere maɓɓe wiyetende mawsu'atul janaddani min fatawa al-albani, e ka deftere nde tawata ko deftere askintinande e maɓɓe no inne alhawi min fatawa al-albani. ɓe jeeya e jantiɓe ɗum kadi ɓeɗo cheikh abdoullatif ali cheikhi hafidahu llahu jalla wa ala. ma'ana kañum oɗo mabna hadha din, walla bi ibaratin ukhra aslu ddini wa qa'idatuhu, ɗum ɗon ko piiji ɗiɗi. hunde aranere nden ko alla na'buda illa allaha wahdahu, hunde ɗimmere nden ko alla na'budahu illa bima shara'ahu, mana muɗum kañum daƴƴere kaɗo dina e tugalal kañum kaɗo dina ka tawata dewe meɗen ɗen fof koye hoore muɗum hani mahade. si tawi dewe meɗen ɗen ɗe ɗuuɗi, ɗe mawni, ɗe tiiɗi, tawi hawri ɗe mahaki e hoore ɗiɗo ɗiɗi, aray en andu ɗen dewe meɗen ɗon ko ɗe fuuyayɗe. ɗum noon lasli arano e tugalal aranangal ko alla na'buda illa allaha wahdahu, koyo taw en rewata siwana allahu subhanahu wa ta'ala, ma'ana muɗum
tawa ko allahu tabaraka wa ta'ala tun woni ko reweten hara en kafidata e makko hay e gooto, en kafidata e makko hay e hunde, en kafidata e makko malaikajo, en kafidata e makko nelaɗo, en kafidata e makko annabajo, en kafidata e makko waliyajo, en kafidata e makko nange, en kafidata e makko lewru, en kafidata e makko sanamuru, en kafidata e makko seedere, en kafidata e makko tagallere, en kafidata e makko ñiire bonoru, en kafidata e makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala meselal, en kafidata e makko garawol, en kafidata e makko kanko allahu jalla wa ala talkuru, en kafidata e makko hurundare walla jaw ma ko nandi sifanin non piiji. Allah na'buda tawa en rewata illa allaha wahdahu siwana kanko allahu subhanahu wa ta'ala goto. Ray asli ɗi bo e tugalal ngal ɗimmal ko ɗum woni wa alla na'budahu illa bima shara'a, tawa en rewirta mo kadi kanko allahu tabaraka wa ta'ala, ay ɓaawo en rewde mo kanko tun tawa si en rewaymo kadi kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko rewirtenmo ko konko o shar'ini kanko allah, hara wana fina tawa rewirtenmo, hara wana ko jama on giddi ɓe ɗuuɗi e hoore muɗum ko rewirtenmo, hara wana ko wela hundukoɓe ɓen ɓe aaƴi kon ɓe wallini wana ɗum rewirtenmo, wana ko haqqille meɗen ɗen faami kon tun rewirtenmo, wana shariyaji ɗi tawata ko ɗi halda ɗi fottaɗi ka bolonɗa wana ɗum rewirtenmo, madama ko lundi ɗum sharia islam on, bal ko rewirtenmo kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko konko o shar'ini. Ko honɗum noon kanko allahu subhanahu wa ta'ala o shar'ini enen ɗeɗo mofte yen rewirmo ko alkitabu wassunnatu bi fahmi salafil ummati, ɗum woni deftere makko nden kanko allahu subhanahu wa ta'ala woni nde ɗo qur'anare makko teddunde nde o tippini e dow nelaɗon alayhi salatu wassalam, kañumma e honɗum e oɗo sunna maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam, ko en rewirmo ɗiɗo ɗiɗi ɗum kadi harana enen famanta hoore meɗen, hara en yondinoray en jogoto konko faami ɗum ɓeɗo ardiɓe moƴƴuɓe ɓe tawata ko kamɓe ɓuri moƴƴude e ɗeɗo mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam, gila e ɓeɗo sahabaɓe, kañumma e ɓeɗo tabi'inaɓe, e ɓeɗo atba'u tabi'in, e kala jokkituɓe ɓe ko moƴƴi ha e ngal ɗo ñallal ngal wonɗen e muɗum. Haray noon si tawi hawri en taskike ɗiɗo piiji ɗiɗi woni ɗeɗo tugale ɗiɗi, sen daariɗe en yehi e tugalal gotal kala gotal en taway wonde pellet koko mawni moƴƴa, woni ko woni e ɗeɗo tugale ɗiɗi koko tiiɗi moƴƴa, woni ko woni e ɗeɗo tugale ɗiɗi. Aray tugalal aranangal lasli arano on woni alla na'buda illa allaha wahdahu, yo taw en rewata sina allahu subhanahu wa ta'ala kanko tun. ɗen andi allahu jalla wa ala o tagi en kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tagirali en illa li shay'in wahidin la thaniya lahu fadlan an thalithin am rabi'in am khamisin. allahu jalla wa ala ko tagiri en ko sabu hunde wotere pet, o tagirali en sabu piiji ɗiɗi, na noon ferema kan wona sabu piiji tati walla nayi walla joyi, ko sabu piiwum gotum pet kanko allahu jalla wa ala woni ko o tagiri en. o ɓanginani en ka nder qur'anare makko teddunde o wi wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, o wi wonde kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tagirali jinnaji ɗin kañum may enen ɓeɗo yimɓe siwana fi rewmo kanko allahu jomi meɗen jalla wa ala, ko o tagiri en ko fi en jonnitumo kanko allahu subhanahu wa ta'ala ɗeɗo dewe ko fi rewmo kanko allahu subhanahu wa ta'ala. Ruwasi karmo koɓɓe ɓe maaki wonde ghayatu khalqillahi tabaraka wa ta'ala li khalqihi ko al-ibada, ko woni fandunde makko nden kanko allahu subhanahu wa ta'ala e tagugol en enen tagore makko nden ɗum ko fi rewgol mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala, ko ɗum ɗo woni ko o tagiri en.
jon noon si tawi hawri innama ngal ɗo dewal ko ngal ɗo woni ko allahu subhanahu wa ta'ala tagiri en fi muɗum hoɗum waɗi si o noddi en kanko laawol allahu kisal jalla ko wa ala laawol o wi peewal ya e ayuha ɓantal. nnasu ubudu rabbakum alladi halaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun. o wi ko onon yo yimɓe hule allahu subhanahu wa ta'ala rewon mo wotinɗinon mo kanko allahu jalla wa ala rewon mo kanko tun hara on kafidale mo hay e hunde kanko allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo on kanko tun woni ko tagi on rewe mo kanko tun taguɗo kadi ɓen aditiɓe on kanko tun kanko allahu jalla wa ala rewe mo wotinɗinon mo waɗon mo goto hara on kafidali mo hay e hunde ngal ɗo dewal ngal kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tagiri en fi muɗum ngal ɗo wona cheikh l'islami ibnu taymiyata ɓe makiri noon allahu jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ngal ɗo dewal ko wiyete kon al ibada ko o tagiri en fi muɗum kon ɓaɓe landama kamɓe cheikh l'islami ibnu taymiyata ko woni ma'ana oɗo aya mo janguɗen joni ɓe jabori ɗum ɗon jabawol ngol tawata ko jabawol timmugol deftere ɗum woni nde ɗo deftere maɓɓe wiyetende risalatul ubudiyya li cheikh l'islami ibni taymiyata rahimahullahu jalla wa ala kamɓe cheikh l'islami ibnu taymiyata ɓe addani en toon ko wiyete kon al ibada ta'rif muɗum ko honɗum innete dewal ngal ɓe maki al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu allahu jalla wa ala min al aqwali wal af'ali الظاهرة والباطنة بما في كم شيخ الإسلام ابن تيمية wonde ko innete mana ko innete dewangal ko ɗum woni kala ko allah ko inde nde tawata ko moɓidirnde kala ko allahu subhanahu wa ta'ala o yiɗi kon kanko allahu tabaraka wa ta'ala o weltori kon ko o yamiri kon immorde e konguɗi ɗi tawata ko wowleteɗi ha hewti e kuuɗe golleji ɗi tawata ko golleteɗi foti noon ko suuɗiɗi walla ko feeñuɗi e kene ko ɗum ɗo woni ko innete dewal ko inne moɓidirnde kala ko allah tabaraka wa ta'ala yiɗi kon o weltori kon ay mana muɗum kala kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko o neliri kon nelaɗo makko sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o yamiri ɓe ɗum o yamiri yoɓe yettin ɗum immorde e golleji kañumma e konguɗi wowleteɗi foti noon ko suuɗiɗi walla ko feeñuɗi ko ɗum ɗo woni ko innete ngal ɗo dewal inan ngal ɗo dewal oɗo ibada allahu subhanahu wa ta'ala sen ndaari o yamiri en wonde ye wotinɗinmo kanko subhanahu wa ta'ala e ngal ɗo dewal ko yen rewmo na rewgol mo tun kanko allahu o ɗaɓɓe bal ko yen rewmo kanko subhanahu wa ta'ala wotinɗinenmo kadi e dewal ngal wano o ɓanginiri noon kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a rewe allahu subhanahu wa ta'ala kono wata noon kadi on kafidu e makko hay e hunde on shay'an ɗon ko bi sigati nakira innama tufidu al umuma wa shumula kanko allahu jalla wa ala o wi wonde yen rewmo kanko allahu to wa'budullah o wi wonde rewe allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri yen rewmo kanko allahu jalla wa ala ayye waɗu ko o yamiri en kon immorde e konguɗi e findeji e golleji rentoɗen kadi e ko o haɗi en kon kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wala tushriku bihi shay'an wata on kafidu e makko hay e hunde kanko jalla wa ala o haɗi en kafidugol e makko hay e hunde ɗo noon oɗo wala tushriku bihi shay'an wata on kafidu e makko hay e hunde ɗum ɗo ko bi sirati nakira arde karmo koɓɓe ɓe maki wonde si ardi noon haray ɗum ko nafata ko hawtindirgol e moftugol mana muɗum himo hawtindiri kanko allahu tabaraka wa ta'ala ka haɗugol en rewugol goɗɗungo ko wonamo ka haɗugol en kafidugol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala mo mofti dendagal pijiɗin ɗi fop majji ko waɗi noon dagantako en ay ma'ana muɗum wata en kafidu e makko hay e hunde wata en kafidu e makko malaikajo jibrilu alayhi salatu wassalamu e mawnude mawnini remɓe kamɓe jibril
yeru ko joomi meɗen tabaraka wa taala mawnini ɓe e muɗum kon hara en kafi daali ɓe kamɓe jibrilu e makko kanko Allah subhanahu wa taala e piiji ko o hertori ko wona noon e mika'ila alayhi salam kamɓe kadi e mawnude e teddude teddiniren ɓe mawniniren ɓe ko Allahu jalla wa ala teddiniri ɓe kon mawniniri ɓe kon hara en kafi daali ɓe e makko kanko Allahu e ko o hertori kon wa asrafilu wona noon malakul mawti wona noon sa'irul mala'ika dendagal malaikaɓe wona noon nelaɓɓen tigi wona nelaɗon alayhi salatu wassalamu e mawnude e teddude ka Allahu subhanahu wa ta'ala e hittude ka makko kanko Allahu jalla wa ala aray koye mawninɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam waɗenɓe ka joomi meɗen subhanahu wa ta'ala waɗi ɓe ɗon hara en feƴƴintinalisi maɓɓe on kafidenɓe e makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanen ɓe ko tawata konko ko Allahu jalla wa ala hertori nelaɓe luttuɓe ɓen e annabaɓe luttuɓe ɓen waɗa noon waliyaɓɓen kadi e hoore muɗum kamɓe e teddude e mawnude teddiniren ɓe yeru ko Allahu subhanahu wa ta'ala teddiniri ɓe kon ara en ɗettali haqqeji Allahu subhanahu wa ta'ala ɗin jonni temɓe ɗum wala tushriku bihi shay'a wata on kafidu e makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala hay e hunde ko lutti kon fu ko wonamo kon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko tagore makko nenne dendagal mayre ko rewaynde mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko tu woni oɗo reweteɗo mo tata ko handuɗo e dewal foddi e maggal ayi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an oɗo aya si tawi hawri en taskike ɗum ɗo kanko Allahu jalla wa ala ko honɗum woni ko o yamiri en ɗo ay amarana bitawhid wa nahana ani shirki amarana bi a'zami al-awamiri wa nahana an a'zami an-nawahi kanko Allahu jalla wa ala o yamiri en ɗo wotinɗingol mo kanko subhanahu wa ta'ala o haɗi en shirkangol mo o yamiri en ɗo ko tata ko ɓuri e mawnude kon e yamiraɗi ɗin ɗi fop o haɗi en ɗo ko ɓuri e mawnude kon e haɗaɗi ɗin ɗi fuu ko ɓuri mawnude e yamiraɗi ɗin fuu ko waɗugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala goto hara shirkantamo ko ɓuri mawnude e haɗaɗi ɗin fop e bonɗi ɗin ɗi fop majje bakkatuji ɗin fuu ko shirkangol mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala kafida e makko kanko Allahu azza wa jalla e goɗɗum go e tagore makko nde e aya go kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wonde joomi maɗa tabaraka wa ta'ala o ñaawi o yamiri kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wasiyike wonde wata on rewsi wana kanko to wata on kafidumo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala e goɗɗum goo alla ta'budu illa iyyah ko wonde wata en rewsi wana kanko Allahu subhanahu wa ta'ala goto pet ko ɗum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi haqqe makko on e dow meɗen yani no waɗi hadith nelaɗo alayhi salatu wassalam selluɗo wonɗo ka sahihu al-bukhari e ka sahihu muslim hadise ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo woni Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu kamɓe Mu'adh ibn Jabal ɓe maagi ñande gore tawi ɓe woni ɓawo nelaɗo alayhi salatu wassalamu e hoore babum nelaɗo alayhi salatu wassalamu landiɓe kamɓe Mu'adh ɓe maaki ya Mu'adh atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah ene ko ayo Mu'adh e hiɗa andi ko honɗum woni haqqe Allahu subhanahu wa ta'ala on e dow tagore nden e ko honɗum woni haqqe tagore nden ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o fawtaniɓe ka teddingol hoore makko ka yurmegolɓe ka moƴƴagolɓe Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ɓe maaki wi inni Allahu wa rasuluhu a'lam ko Allahu e nelaɗo on woni ko andi ko honɗum woni ɗin ɗiɗi on sati nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki haqqullahi ala al-ibad haqqe Allahu tabaraka wa ta'ala on e dow jiyaɓe ɓen ko an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a ko nde ɓe rewata mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum woni ɓe waɗa ɗiɗo yamiraɗi ɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri hara ɓe lundaki ɗum ɗo hara ɓe salaki ɗum ɗo ɓe wakkilo hatturde wakkilagol ɓe waɗa ɗiɗo yamiraɗi makko ɓe woɗɗito kadi ɗeɗo haɗoje makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala
hara ɓe kafidali mo kanko subhanahu wa ta'ala hay e hunde ɓe kafidale mo hay e goto ko ɗum ɗo woni haqqe makko on e dow maɓɓe ko ɗum waɗi e oɗo ayatul huquqil ashara oɗo aya mo allahu tabaraka wa ta'ala janti e dow muɗum haqqeji sappo mawɗi ɗin kanko allahu ko fuɗɗori ko jantagol oɗo haqqe makko ɗum woni wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. kamɓe nelaɗum alayhi salatu wassalam ɓe maki haqqe ɗum mo allahu fawtani en on kanko allahu subhanahu wa ta'ala ka teddingol hoore makko mawnina hoore makko moƴƴagol e meɗen yurmina en alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a nde kanko allahu tabaraka wa ta'ala o lettata on mo kafidali e makko hay e hunde mana muɗum neɗɗo si woni wonde ko o laaɓuɗo ko wiyete shirku kon o jogitaki shirku mawɗo o jogitaki shirku tosoko kanko neɗɗanke on o laaɓi e ɗiɗo fo o jogitaki noneji shirku ɗin hay e hunde allahu tabaraka wa ta'ala ɗettanimo garanti wonde o yafantomo bakkatuji makko ɗin tawa on ɗon neɗɗo o lettoytamo kanko subhanahu wa ta'ala. idan ɗum ɗo si tawi hawri en taskike ɗum ɗo rewgol allahu subhanahu wa ta'ala hara kafidali mo hay e hunde ɗum ɗo woni tugalal aranangal alla na'buda illa allaha ko yo taw en rewata sina allahu subhanahu wa ta'ala waɗi allahu jalla wa ala ko ɗum ɗo woni ko o neliri nelaɓe makko ɓen ɓe dendagal maɓɓe ko ɗum ɗo woni ko waɗi asli dinaji ɗi tawaɗe o neliri nelaɓe ɓen ɓe dendagal maɓɓe si tawi hawri en taskike moƴƴa wono annabi nuhu alayhi salatu wassalam allahu wi laqad arsalna nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru nde o nelno annabi nuhu alayhi salatu wassalam e yimɓe maɓɓe ɓen annabi nuhu ko attiɓe noddude e muɗum ko yoɓe rewa allahu jalla wa ala ay ila an ya'budu llaha wahdah ko nde ɓe rewata allahu subhanahu wa ta'ala kanko tun annabi nuhu maaki ya qawmi ko ono yo yimɓe an u'budu llaha wotindini allahu on rewonmo wala tushriku i'budu llaha wotindini allahu subhanahu wa ta'ala rewonmo ko waɗi noon malakum on ala min ilahin reweteɗo gayruhu ko wonamo kanko allah u'budu llaha ma lakum min ilahin gayru o wi wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi ubudu llaha ma lakum min ilahin gayru o neli kadi faade aadin koɓɓen oɗo siɗɗo maɓɓe woni siɗɗo maɓɓe on ka enɗan annabi huda alayhi salatu wassalam ɓe noddi ɓeɗo kamɓe kadi faade e rewgol allahu subhanahu wa ta'ala tu wa ila samuda akhahum salihan qala ya qawmi ubudu llaha ma lakum min ilahin gayru e samuda yankoɓɓen kadi o immini annabi salihu alayhi salatu wassalam ɓen kadi noddi ɓen ɗo yimɓe faade oɗo tawhid e rewgol allahu subhanahu wa ta'ala goto wa ila madiyana akhahum shu'aiba kañumma kadi e yimɓe madiyana ɓen oɗo siɗɗo maɓɓe ka enɗan woni annabi shu'aib ɓen kadi noddi ɓe ila hadha tawhidi faade e ngol ɗo wotindingol allahu subhanahu wa ta'ala balne laaɓe ɓen e annabaɓɓen fuu ko ɗum woni ko ɓe nelira allahu wi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut kanko allahu o wi gomɗi dey men neli min immini e kala mofte e nelaɗo on ɗon nelaɗo ko min nelirimo ko yoɓe rew allahu subhanahu wa ta'ala ɓe wotinɗinamo hara ɓe kafidale makko hay hunde ɓe woɗɗito kala mani ko fawata ɓe ha ɓe bewa ɓe yawta keeri allahu tabaraka wa ta'ala ɗi o kerani ɓeɗi kanko tabaraka wa ta'ala o wi wonde wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun o wi andude ko ayo muhammad alayhi salatu wassalam menen men nelale hay e goto e nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen ko attima siwana me wahyinno e dow makko wonde rewe allahu tabaraka wa ta'ala jomi moɗon tu ana on kafidali e makko hay e hunde jon noon si tawi hawri en taskike ɗum ɗo moƴƴa ko wiyeteɗo tawhid ko sabu mawnugol ɗum addi ha allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi ɗum asli ko o neliri nelaɓe makko ɓen ɓe dendagal maɓɓe kon ko sabu mawnugol ɗum
waɗi ha sinelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e nder noddugol maɓɓe ngol ɓe gandi nelal maɓɓe ngal fof ko waɗi ko duuɓi 23 kono duuɓi 10 arani ɗin fop kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe wonno e noddude ko faade e oɗo tawhid on sati noon si tawi julde nden farla yeeso ɗum kadi ɓe watti julde nden e hoore tawhid on ɓe noddi duuɓi 3 ko ɓawti ɗum ɗon noon ɓa duuɓi 13 ɗin timmi on sati duuɓi 10 luttuɗi ɗin si allahu teppini noon o shar'ini dewe luttuɗe ɗin gila e ko yowdiri e fiyake korka kañum ma e ko yowdiri e fiyake hajju e ko yowdiri e fiyake zakka e ko yowdiri e fiyake jihadi fi sabilillah e ko yowdiri e fiyake bi ma'ana ɓornateri hijabu sonnaɓɓen e kala ko jokkiti sifa ɗin ɗon peeji ɗum ɗon ko e duuɓi 10 sakkitori ɗin e nelal maɓɓe ngal woni ko Allah subhanahu wa ta'ala shar'ini ɗum ɗo sabu honɗum ulama ɓe maaki ko sabu honɗum ko yo taw arande laawol ngol hara kamɓe sahabaɓe ɓen bi ma'ana ɓe wallini taw daƴƴere diina maɓɓe kam few woni mana muɗum ɓe waɗani diina maɓɓe kam sibasman makka on sati noon si tawi hawri ɓe waɗa dewe ɗen wallon kala manin neɗɗo mo tawata o jogitaki ko wiyete kon at-tawhid wotinɗingol allahu subhanahu wa ta'ala kanko neɗɗanke on dewe makko ɗen ko o tinni wo ko o tinni dewe makko ɗen ko mere ɗe wonata jomi meɗen ko ɗum wi hay fiinelaɓe makko ɓen o wi wonde walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ɓennelaɓe annabaɓe e ɗuuɗuɗe dewe e mawnude dewe allahu wi si tawi hawri ɓe wotinɗinano mo hara ɓe shirkuno ko pellet golle maɓɓe ɗen ɗe boneno si tawi hawri ɓe wonno shirkaynoɓe shirkuji mawɗi ko pellet golleji maɓɓe ɗin ɗi dendagal majji ɗi boneno o wi hay nelaɗon alayhi salatu wassalam wonde la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin an tigi hoorema si tawi hawri a shirkuno golle maɗa ɗen ɗe boneno a laatotono kadi jeyaɗo e ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko hayroyeɓe ñalande dargal ɓe tawata ɓe heɓoyta geɓal siwana yiite jahannam ɗum ɗo holli e honɗum wonde jakayo ibnu adama on ko beetum taw o heɓa oɗo tawhid ko beetum kanko neɗɗanke on diina makko kan o daɗɗira ka oɗo tawhid waɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe noddi taw e nder duuɓi 13 arani ɗin fuu faade e oɗo tawhid tawi ko fii honɗum ko fii dewe luttuɗe ɗen si tawi hawriɗe ari hara ɗe waloto e hoore ko laaɓi pos ɗulle natija muɗum e nafoore muɗum heɓino hattirde heɓagol wannon madama sahabaɓe ɓen kamɓe ko ɓe attane hirede ko tawhid ɓerɗe maɓɓe ɗen laɓɓina ko ɓe attane hirede ko aqida selluɗo finde sellunde ɓerɗe maɓɓe ɗen laɓɓina ko ɗum waɗi si tawi hawri kala ko allahu tabaraka wa ta'ala waɗɗini kon kamɓe ɓe jaɓirno ɗum newede kala ko allahu subhanahu wa ta'ala haɗi kon ɓe woɗɗitino e ɗum kadi ɓe woɗɗitori ɗum kadi no kanko allahu o yiɗiri noon kamɓe ɓe alano e waɗugol laaɓi ɗiɗi innugol joni no miijitade ndaara si tawi jaɓay walla no miijitade ndaara si tawi accay kaɓe yamira ɗon ko ɗon woni ko ɓe ɗettayno sabu non honɗum ɓerɗe ɗen laaɓi ɓe heɓino tawhid diina maɓɓe kan heɓi fondation diina maɓɓe kan heɓi sibasman ko ɗum addi si tawi hawri so ndaari qissaji heewɗi wona ko yowodiri e fiyake oɗo qibla sewlo o wayla o chanza nde sahabajo abdoullahi ibni umar arno tawi ɓeɗo sahabaɓe wonnoɓe juulude ka masjidul qiblatain o humpitiɓe wonde bi ma'ana allahu subhanahu wa ta'ala tippini ayeje o waylani julɓe ɓen qibla maɓɓe on o ittiɓe ka masjidul aqsa joni o fewtiniriɓe ka suudu kaaba tawi ɓen hiɓe juulude fewdo abdoullahi ibni umar humpitiɓe ɗum ono ulamaɓe maki wonde hakke ko ɓe wakkili ɓe tinni kon ɓe innali joni ɓa hara en naati e julde nden wakkiloɗen timminen nde ɗo julde wagutu hikkowo yeeso ɗon on waɗen noon yamirore allahu nde ɓe kon ɗum ɓe waɗi hay goto e maɓɓe le kadi wolnali oya goɗɗum madama ɓe fuu maɓɓe hari ɓe juulude ko imamu maɓɓe on woni ko wurti kamɓe luttuɓe ɓen kadi ɓe wurti ɓe jokki imamu on ha imamu on fewtiri ka suudu kaaba luttuɓe ɓen kadi fewti ka suudu kaaba ɓe timmini julde maɓɓe nden e hoore ɗum ɗon kamɓe tawi nennitagol e gollugol yamirore allahu subhanahu wa ta'ala nden no sattani wonkiji maɓɓe ɗin no teddani wonkiji maɓɓe ɗin
sabu non honɗum tawhid laaɓuɗo heɓike aqida selluɗo heɓike. Enen ɗo a yiyay goɗɗo no jokke duuɓi tawa himo waajeede fii yo waɗu gollal gootal moƴƴal tawa e nder duuɓi himo eɓɓindaade. A yiyay goɗɗo tawa himo haɗa gollal gootal harmungal tawa e nder duuɓi himo eɓɓindaade kanko neɗɗo on ko honno o accirta ɗum. Kamɓe tawi si ɓe yamiraama ko fil haali mubasharatan woni ko ɓe watta. Ko wana noon ɗeɗo ayeje tippinooɗe fi oɗo hijabu oɗo sonnaajo waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. ɗum ɗon nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jangani ɗum ɗo ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe jemma ka geeƴe ɓen juula ɗon sonnaɓe sahabaɓe ɓen aroynoɓe maɓɓe ɓen bimbi argol maɓɓe juulugol ka subaha juulirde nden ka juulirde juulugol waktu subaha on tawi heɓe ardi e ɗiɗo hijabuji maɓɓe heɓe buumi ɓalli maɓɓe ɗin ɗi dendangal majje tawi yaltita e maɓɓe siwana honɗum yiitere wotere pet ko ɓe wawata yirude ɗatal ngal. Kono enen ɗo ɓeɗo ko jemma ɓe jangana aya on ɓe eti ɓe moƴƴinani hoore maɓɓe conci maɓɓe ɗin ɗo yo weeto bimbiɗo yo subaha heew. Enen no heewi sonnaɓe ɓen ɓe tawata gila ɓe fuɗɗa noddede yo ɓe suddu ɗiɗo ɓalli maɓɓe yo ɗiɗo ngariji maɓɓe hertanoɓe Allahu tabaraka wa ta'ala wiɓe yo yi'u yo ɓe buumu ɗiɗo ɓalli maɓɓe hara ɓe feññinali ɗum ɗon e yaasi on. No woodi woɓɓe gila ɓe fuɗɗi nande ɗum heɓi duuɓi nogay, woɓɓe gila fuɗɗi nande ɗum heɓi duuɓi 15, woɓɓe gila fuɗɗa wowlanede ɗum heɓi duuɓi 10. Ono hay joni taw heɓe etade bal woɓɓe no desidi haa ɓe maaya kamɓe ɗum ɗon ɓe watta few e ɓalli maɓɓe ɗin. ɗum ɗo kamɓe e yi'i wakkilare nde ɓe wakkilinone. Ko wana noon haɗoreji ɗin kadi sen ɗetti misal muɗum wona nde ɗo beere nde Allahu tabaraka wa ta'ala harminno kanko Allahu nde wino ya ayyuha alladhina amanu innama alhamru walmaysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓawo haɗi o harmini nde ɗo beere kañum ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Abbas ɓe maaki wo hakke ko sahabaɓe jogitino kon bi ma'ana nde ɗo haɗore hakke ko ɓe semminino kon e rentagol ɗum wo mo goto kala natoyno ka muɗum o ndaari kala ka beere woni foti ko e siyowal walla ko e nder bankowal woni maɗum ko wonɗum e nder potiru ma e goble ka woni wo ka woni ɓe hibbi ɗum ɗo ɓe baaji fop wo hakke ko tawi kon beere nden hibbama tawi sa yi laawi Madina ɗin a sikkay ko waabilire ndiyam molanande woni ko saaƴi ɗum kadi ka jomi mi wiɓe ɗon fa hal antum muntahun taw si on haɗitiki e ko komi haɗi on ɗo sahabaɓe ɓe maki intahayna ya rabbana ɓe inni min haɗitike ko ayyo jomi amen kamɓe ka ɓe haɗa ɗon ko ɗum woni ko ɓe haɗi toto sabu noon honɗum ko ɓe nehira fondation dina maɓɓe kan ko tawhid ko ɓe nehira fondation dina maɓɓe kan ko aqida laaɓuɗo. ɗum waɗi si tawi hawri no waɗɗi en enen kadi e hoore meɗen yen wakkilo moƴƴa jangen anden ko wiyete tawhid jangen anden ko wiyete shirku anden at-tawhidu wa anwa'uhu tawhid on e noneji muɗum ɗin anden oɗo shirku wa anwa'uhu shirku on kadi e noneji muɗum ɗin fiye wawu jogitade oɗo tawhid woɗɗitoɗen ko wiyete shirk wanno yimɓe buyno sikkude wonde si innama shirku haray ko rewgol sanamuru tun sujjanano ma ko nandi sifanin peeji e andi shirku on no mari noneji no mari shirkuji wiyeteɗi ko shirkuji mawɗi yaltinayɗi islamu ɗin no woodi shirkuji ɗi tata ko tosoki ɗi yaltinta islam ɗin ɗon ɗi hewta yaltinayɗi islamu ɗin joni noon shirkuji ɗi tata ko mawɗi yaltinayɗi islamu ɗin ɗi bonnay golle neɗɗo on ɗi golleji makko ɗin dendagal si o maayidi e muɗum kadi ko yiite jahannama woni ko luttoyta amma noon shirkuji tosoki ɗin kañum yaltintamo ka islam madama o daginali kono noon bonnay golle makko ɗe shirku toso ko on naati e muɗum nde wona golle ɗen fo bonnata haray kanko neɗɗo on si o maayi karmokoɓe goo maaki wonde Allahu subhanahu wa ta'ala sino iɗi yaafotomo woɓɓe goo maaki wonde shirku toso ko on tigi Allahu wi wonde o yaafotako ala kulli haali oɗo neɗɗo kan no waɗɗimo sellintingol fiyake makko ko ɗum waɗi si tawi Cheikh Abdourahman al akhdari ɓe makani en ka fuɗɗode nden ɗon deftere wiyetende al akhdari
بماك ون أول ما يجب على المكلف وتصحيح إيمانه بمعنى كو أتي وأدغل نتو هلي فارو كو سلم تنغل فين مكو الإيمان إذن هاري ɓen eto hattirde etagol anden ko honno joomi meɗen rewirtenmo kanko allahu on ko honno kadi waɗirten dewal makko ngal ta ko kanko tu waɗanɗen hara en kafidali e makko en shirkanali mo hay e hunde hande no heewi e yimɓe ɓe tata ko nodditiɓe ka islam ko nodditiɓe ko ɓe julɓe kono tawa ɓe shirkanaymo kanko subhanahu wa taala ko jelowodi hande dambitiɓe kaɗo dina islam tawa ko yimɓe ɓe andanɗa hoorema ko yahay ɓe ndaaro ko jelo woodi e hande e yimɓe ɓe tata ko dambitiɓe kaɗo dina islam tawa kala ko yowondir e fiyakuji maɓɓe nin si tawi ɓe yahay voyage ko be ɓe ndaroya taw ɓe limoyo si tawi hawri ɓe jombay sonnajo ko be ɓe limo si tawi hawri ɓe okkitiray jiwo maɓɓe ko be ɓe yaha ndaaro si tawi hawri ɓe udditay magasin ma ɓe naatay business ko beebi ma'ana ɓe limoyo ko be ɓe yaha ɓe ndaara haysi ɓe yahay makka ko be ɓe yaha ɓe ndaara ɓe innahi ɓe ndaarde si tawi hawri laawol ngol no fonti laawol makka kadi kamɓe ko be ɓe ndaara si tawi ɗum ɗon no fonti ko jelo e yimɓe hande yowti e allahu subhanahu wa ta'ala ɓe yowi e talki ɓe yowti e allahu tabaraka wa ta'ala ɓe yowi e gudo e leppi jeɗɗi ɓe yowi e doloko e leppi jeɗɗi ɓe yowi e hurundaje sila walla hurundaje kaalisi jilla ɗum kanŋe ɓe yowi e bukko e bono ɓe yowi e ñiiƴe e honno wiyete ndiiru e ko nandi sifa ɗi piiji e ceede e tagalle ɓe yowi e garaje ɓe yowi e tasele e ko nandi e ɗin piiji ɓe terti ɗon allahu tabaraka wa ta'ala goto on ɓe kafidi e makko ɗiɗo piiji ndono heewi ɓe tawatale ko yimɓe dambitiɓe ka islam ko yimɓe ɓe andanɗa hoore mana si o ndaari a taway fiyake on no yurmi on waɗi si tawi ɗen hatton jini hattirde hatton jingol yo jama on andine oɗo tawhid yo jama on andine ko wiyete shirku fiyo ɓe anduno ɓe wawata jogitorde ɗum ɗum noon e wawi andude ɗum wo si tawi hawri en jangi ɗeɗo defte tawhid en ɓattike ɓeɗo karmokoɓe ahli sunnati wal jama'a jannayɓe ko laaɓi pos no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen famiri noon ɓe janna en ɗeɗo defte tawhid ɗum ɗo a wawata famude tawhid e shirku e bayana tun ko be joɗoɗa janga ɗum ko be joɗoɗa janga ɗum ɗo fiya wawu famude sendinira oɗo waɗi si tawi no waɗɗi en yen jangu kaɗo dina meɗen anden haray ɗum ɗo ko tugalal ngal tawata ko tugalal aranal ngal ko wata en rewsina allahu subhanahu wa ta'ala tun na en kafidumo e goɗɗum waɗi sen kafidimo e goɗɗum ko pellet en haɓiday e makko sen kafidimo e goɗɗum golleji meɗen ɗin bonay sen kafidimo e goɗɗum madama ko shirkuji mawɗi wonay sabu ha golleji meɗen ɗin pop majji ɗi bona wonay sabu kadi ha si jomi meɗen en mayidi e ɗum ɗon haray ko yiite jahannama wonoy tawerde yo allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum o wanno jomi meɗen ɓangini wonde oɗo shirku ko soɓe o wi innama alhamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitan wonde ko soɓe oɗo beere kañum ndeɗo beere e oɗo jeede hajarji ko watte kañum ma e dendagal ko yowondir e sanamu e ndaaro o wi ɗum rijsun ko soɓe min amali sheitani ko jeyanum e golleji sheitan o ɓangini wonde shirkayɓe ɓen koɓe soɓuɓe o wi ya ayyuha alladina amanu innama almushrikuna najas ɓeɗo shirkayɓe koɓe soɓuɓe kanko allahu o ɓangini wonde neɗɗo si tawi hawri o golli golleji ɗi tawata ko shirku mawɗo bonnay golleji makko ɗin ɗi fof siko shirku to so ko bonnay golle ka naati ɗo o wi walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun o wi law ashrakta la yahbatanna amalu nelaɓe ɓen si ɓe shirkuno golleji maɓɓe ɗin fof majji ɗi bonayno madama ko shirku mawɗo an kadi e hoore ma muhammad alayhi salatu wassalam wona noon kanko allahu ɓanginani e wonde kala manin neɗɗo shirkannomo aray on ɗon o yaafotako madama ko shirku mawɗo inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kala shirkanɗomo shirku mawɗo si on tigi tubali ha maydi e muɗum allahu azza wa jalla yaafantako mo ɗum ɗon o accantamo nafsu shey o ɓanginani e wonde mo mayidi e ɗum ɗon aray mo haɗi yo yimɓe ɓen toranomo o wi onde ma kana linnabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lilmushrikin
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وي دغانتاكو نelaɗo alayhi salatu wassalam dagantako gomɗinɓe ɓe si goɗɗo maayi ko o shirkowo hay siko siɗɗo maɓɓe hiɓɓuɗo ɓe toroto allahu o yo allahu yaafomo madama ko shirku mawɗo o mayi e muɗum ko wana noon o ɓangini neɗɗo shirkowo shirku mawɗo werde makko ko yite jahannam kanko allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en ɗum onde innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljannata wa ma'wahu nnaru wa ma lilzalimina min ansar kala shirkannomo kanko subhanahu wa ta'ala on tigi andu pellet banama ko shirku mawɗo o maayidi e muɗum awa yo andu kanko neɗɗon allahu harminanimo aljanna makko werde makko nden ko yite jahannam ko ton woni ko o luttata inan haray ɗum ɗo koye wattu yili e muɗum hattirde wattugol yili e muɗum ande wonde ɗum ɗo dina meɗen ka wawata yaade e ɓaawo muɗum haray lasli ɗimmo on e tugalal ɗimmal ko ɗum woni wa alla na'budahu illa bima shara'a o yo taw en rewirtamo kanko allahu subhanahu wa ta'ala siwana ko o shar'ini ko wiwɗe noon wonde ko honɗum o shar'ini kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko woni kon ka deftere makko woni nde ɗo qur'anare teddunde e ka sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tawa kono ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe famiri noon ko ɗum ɗo woni sharia makko on kanko allahu subhanahu wa ta'ala neɗɗo on si tawi hawri a rewimo kanko allah tawi dewal mangal no lutodiri e ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe addi ko ma ɗum a ɓeydi e dow ko ɓe addi ko ma a ɗuyti e ko ɓe addi ko ma a wayli ko ɓe addi kon kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗen golle maɗa ɗon allahu subhanahu wa ta'ala jaɓataɗe ɗum si tawi ɗum ɗo koko hanude wattude yile muɗum moƴƴa allahu jalla wa ala ko honɗum o neliri nelaɓe makko ɓe o wi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah min nelali nelaɗo hay e goto siwana ko fiyo o ɗofte kanko nelaɗon e dungaye allahu subhanahu wa ta'ala wona nelaɗo on muhammad sallllahu alayhi wa sallam allahu tabaraka wa ta'ala ko fi honɗum woni ko o neliriɓe ko fiyen ɗoftoɓe ko fiyen iwtir ɓaawo maɓɓe wano o wiri en noon ka qur'anare makko teddunde kanko allahu jalla wa ala o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhira wa dhakara allaha kathira o wi gomɗide pellet mi wondi laatanike on e nelaɗo on muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñentinirgal moƴƴal ñentinirgal labangal ñentinirgal yeɗɗungal wonande kala neɗɗo mo tawata ko o fellituɗo wonde o hawroyay e jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ñalande ngal himo felliti kadi hawroygol e ngal ɗo ñallal sakkitingal kanko neɗɗo on himo yeli hawroygol e allah o hawrande moƴƴere o hawroyay ngal ɗo ñallal hawrande moƴƴere allahu wi o janti inde makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗuuɗi ɗo si tawi en daari ɗum ɗo kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ko honɗum o holli en ɗo ko en jaɓunelaɗo alayhi salatu wassalamu hikkano e yeeso ɓe fertano en laawol ngol ɓe tindina en ka yaren kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe ɗowa en haka makko kanko subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon si innama nelaɗon alayhi salatu wassalamu kamɓe woni ñentinirgal ngal mana muɗum ko wata en lunnoɓe ka sharia dina islamu hay e hunde wonnon kamɓe hiɓe e hoore laawol fewugol allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonne innaka la ala siratin mustaqim an muhammad alayhi salatu wassalam ko pellet hiɗa e laawol fewugol naɓaygol ngol haka aljanna o wi wonde wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim annon e hoore ko wonɗa kon e laawol fewugol ngol hiɗa nodda kadi faade e ngol laawol ngol tawata ko laawol fewugol ngol joni nelaɗo alayhi salatu wassalam jomi meɗen wi'i en wonde in tuti'uhu wa in tuti'uhu tahtadu si tawi hawri en ɗoftike ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko pellet en feeway si en iwtiriɓe o maɓɓe e yondinori ko ɓe addi kon ko pellet en feeway ko wannun ko addiɓe ko fi yen iwtir ɓaawo maɓɓe yen jokkuɓe ñentinen ɓe si tawi no hawri yimɓe kala ko kamɓe jooɗoto wallinana hoore maɓɓe sharia ɓe halda ɓe fotta saare kala bolonda kala allah tabaraka wa ta'ala nelatano nelaɗo hay e goto o accide no yimɓe ɓen goto kala e maɓɓe jooɗo moƴƴinana hoore mum
kono madama kanko subhanahu wa ta'ala o jaɓata ɗum koko o neliri nelaɗo on konko ɗum ɗon woni ko fop rewirtamo o jaɓa oɗo waɗi so waɗi nelaɗo on alayhi salatu wassalam yeeso o waɗi en enen ɓaawo ɗum kanko allahu jalla wa ala o wi la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli wata on ardo yeeso allahu subhanahu wa ta'ala kañum ma e nelaɗo makko yani maana muɗum wata e wonu yimɓe ɓe tawata ko yimɓe lundotoɓe allah subhanahu wa ta'ala lundo nelaɗo alayhi salatu wassalam on abdullah ibne abbas ɓe makiri noon la taqulu khilafa alkitabi wassunna ay maana mum wata e wowlu ko lundi deftere allahu subhanahu wa ta'ala nden woni nde ɗo qur'anare e ko lundi sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam konko kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe nelirako imam al-qurtubi ɓe maki rahimahullah wonde maana aya on la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih maana muɗum an neɗɗanke on ko ɗiɗo piiji ɗi tawata ko piiji boftuɗi ɗo ɓe maki wonde la tuqaddimu qawlan wala fi'lan ala qawli llahi wa ala qawli wa fi'li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay wata on ardin konngol e gollal yeeso konngol kañumma e yeeso ay yeeso konngol allahu ngol e yeeso konngol e golle nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko en eto tawa golleji meɗen ɗi fo e konguɗi meɗen ɗi fo mana muɗum diina meɗen kam fuu ko ɓaawo nelaɗo alayhi salatu wassalam yaten nayi wonu yeeso maɓɓe ko en eto tawa en peppodira e maɓɓe ko ɓe waɗi kon kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓe waɗen ɗum ko ɓe waɗali kon ka diina tertoɗen haysi tawi aduna on fo yaari ɗon anden ɗum ko majjere non wonnoon joni min wi kanko allahu tabaraka wa taala wonde fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah o wi ko ayo muhammad alayhi salatu wassalam si tawi hawri yimɓe ɓen si tawi hawri yimɓe ɓen ɓe notakima kala e maɓɓe mo tawata o notakima aɗa andu ko beleɗe makko ɗin woni ko o jokki o jokka sharia ko ɗum waɗi kala lundiɗo ɓe haray ko beleɗe woni ko o jokki allahu wi andu noon ala ɓurɗo majjude hewtiti on neɗɗo jokkuɗo beleɗe muɗum nden tawi konko o jokki ɗo wona peewal iwrugal ka allahu subhanahu wa ta'ala o haray diina kanka eɓɓirtake ɗuɗugol yimɓe ɓe diina kanka eɓɓirtake welugol haala diina kanka eɓɓirtake bi ma'ana sabanede ma tawde ko ɗum ɗo woni ko fina ko tawa diina kan ko ka eɓɓirte ko honɗum ko nelaɗo alayhi salatu wassalam e sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe wonuno e muɗum kon ɗum waɗi si tawi konko ɓen ɗo wonno e muɗum kon ko ɗum ɗo woni diina ka allahu tabaraka wa ta'ala o yiɗi kan ko ɗum woni diina ka allahu subhanahu wa ta'ala o weltori kan ñentingol ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗon woni nafoore wonande en dendagal meɗen amma accugol ɗum jokka biɗaji ɗi tata ko sincaɗi biɗaji ɗi tata ko fina tawaɗi ɗi jama on tawi ɓe inna menen komin tawnole mawɓe amen ɓen koye hoore diina komin tawnoɓe kon ɗum ɗon yonimen min accitata ɗum ɗon ɗum ɗo ko konngol ngol tawata ko hulɓinigol woɓɓe wowlinogol ɓe malkisa ngol fuɗɗano wolede e zaman annabi nuhu wonde inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun minen min tawi mawɓe amen ɓen e diina kan diina kam min tawriɓe kadi ko ɗum min jokkata min accitata ɗum ɗum wowlano gila e zaman annabi nuhu ha e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam heferaɓɓen tigui wowluno ɗum الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وبيسي بإنما جوكيكو الله انتبنيكم بإنما من يونيمنكو بجوكتكو تمن توريكم بابرا بأمن به نونو قطو مألاكي نقول كونغول siwa nasi o malete ko si tawi kanko neɗɗo o tuttingol kanke himo maƴƴingol ɗo konngol o jokki kadi jurol ngol ɗo konngol ko pellet o malatake somo faala malede ko be o eto o jokka nelaɗo alayhi salatu wassalam waɗi noon allahu subhanahu wa ta'ala kanko diina haaju makko na e ɗuɗugol golle ɗen tum woni haaju makko kanko allah tabaraka wa ta'ala koye moƴƴugol golle ɗen woni ko ɗum waɗi so wi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko fiyo o jarribo en kanko allahu on fi honɗum e ɓangel ngol ko hombo e meɗen woni ko moƴƴinta golle ɗen
Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɓe maaki wonde ahsanul a'mali ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin ɗi fof majji ko akhlasuha wa aswabuha, mana muɗum koko ɓuri laaɓude kon e golleji ɗin e ko ɓuri hawrodirde e sawaba kon e golleji ɗin. ko honɗum noon ɓuri laaɓude akhlasuha ko ma kana khalisatan li wajhillah, ko ɓuri laaɓude e golleji ɗin koko neɗɗo o gollatata ko sabu Allahu tun o golliri, o gollirali fi aduna, o gollirali fi bantede, o gollirali fi coɓede, ko golliri ko fi yiɗegol ka Allah subhanahu wa ta'ala. haray ɓe maki aswabuha ko ma wafaka as-sunnata, ko woni kon ko ɓuri feppodirde e golleji ɗin ko konko feppodiri e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam. waɗi si tawi ko be watte yili moƴƴa hande e wuri e zamanu mo tawata e hino bid'aji ɗin no saaki no ɗuuɗi moƴƴa, bid'aji ɗin no sinca ha woɓɓe go watti bid'aji ɗin sunna joni. e zaman mo tawata feddeji ɗin no ɗuuɗi e hino feddeji ɗi andanɗa hoore maɗa ko feddeji majjuɗi, feddeji ɗi andanɗa hoore maɗa ko feddeji lundiɗi oɗo qur'ana kañumma e sunna, ɗum no saaki goto kala no nodditade inna ko woni e muɗum kon ko ɗum ɗon woni gonga. tawi noon gonga on ko alkitabu wa sunnatu bi fahmi salafil umma, ko nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam, tawa kadi a yondinotako inna ko an famanta ɗum hoorema, hara ko faamu ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɓen ɗon faami kon ko ɗum ɗon woni ko famata, hara dewe maɗa ɗen pop ko eɓɓeteɗe e nelaɗo alayhi salatu wassalam e ɓeɗo sahabaɓe. ko ɗum ɗo woni ko yowodiri e fiyake ngal ɗo tugalal ɗimmal, ko ya eto an neɗɗo on tawa dewal maɗa ngal ngal dendangal maggal ko walingal e hoore laalagal sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam, hara a sincali ka dina. waɗi ɗiɗo bid'aji ko ɗi majjere, sincugol ka dina, darugol tummiji to inna wonde ɗum ɗo kadi do no wela Allahu waɗa, tawa nelaɗo attakima ɗum alayhi salatu wassalam, sahabaɓe ɓen attakima e muɗum, ara ɗum ɗo ko tana molanaɗo, ko lorra woni wonandema. wannon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani hadisi ma Aisha radiyallahu anha, ɓe maki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, kala neɗɗo golluɗo gollal tawi yamirore amen ala e muɗum, ara yo andu ko o ruttoyteɗo ngal ɗon gollal. riwaya go man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. idan goɗɗo ko towi alluwal wo ko towi alluwal, ko o mari bindi wo ko o mari bindi, ko weli hunduko wo ko weli hunduko, so innima ɗum ɗo kadi dow no naɓa aljanna, haray ko honɗum o takkantama ɗon koyo addane dalil o wonde hihi Allahu yamiri ɗum, nelaɗo alayhi salatu wassalam yamiri ɗum, e hino kadi to nelaɗo o warri noon, e hino kadi no sahabaɓe warri noon, ko ɗum ɗo woni ko laaɓi ko. wona yo jangane aya qur'ana tun o ina heno ko dalil on ni, tawa ko kanko firani ɗum hoore makko, koko tabitali e ardiɓe moƴƴuɓe ɓen. ko wanno woɓɓe rewino e on ɗon aya ɓurɓe mo famude on aya, nelaɗo on jangino on, sahabaɓe janginomo, tabi'ina ɓe janginomo, atba'u tabi'ina ɓe jangino on aya, e feññini ko laaɓi pos. ɗum waɗi enen ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam, enen ɓeɗo yimɓe suɗɗa karmo koɓɓe ɓe maki enen e yondinotako e dalil, e yondinotako e dalil. karmo kojo e meɗen tigi ko o mawni towi alluwal wo ko towi alluwal, ko be kanko karmo kojo on si o wowlay o adda dalil, o wiyata tun no dagi o fanka, o wiyata tun no harmi o fanka, o wiyata tun ko dina o fanka, ko be o ɓangina. wonnon jomum meɗen tabaraka wa ta'ala ko neliri nelaɗo on ko dalil, kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, min miɗo nodda faade ka Allah subhanahu wa ta'ala min nelaɗo, min e kala jokkuɗolam e hoore gandal kañumma e dalil. ko ɗum woni ko min noddirta, si tawi min nodday tagore nden ɓen ɓanginanayɓe dalil muɗum. al yahud wan nasara nde ɓe aƴinoɓe aƴi ko ɓe aƴi kon kadina, Allahu ko wino ko wonde qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, nelaɗo e ma kamɓe alayhi salatu wassalamu adde dalil moɗon on, si tawi hawri ko gonga ko wowluɗon kon hiɗon andi ko on gonguɓe, adde dalil moɗon on ko tindini ɗum kon. idan haray enen ko noon wona Cheikh Uthaymin ɓe makiri noon ka sharhu maɓɓe li aqidati tahawiyya, ɓe maki nahnu la yahummuna arrijalu innama yahummuna alhaqqu alladi qalahu arrijal. ɓe maki enen himma e nde worɓe ɓen
innugol kaari jangi ɗum ɗo e ɗum ɗo, kaari no wawi haalde arabu, kaari no jogii diplôme kaarijo e kaarijo e kaarijo. Ɓe maaki enen yimɓe sunna ɓe wona ɗum himmi en, ko himmi en ko goonga ko on tigi wowlata kon. Goonga si tawi hawri o wowlde tawi koko wowli kon ko immorde ka deftere Allah e ko sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen famiri noon. Ɓe maaki enen ko ɗum ɗon himmi en, ko ɗum ɗon woni ko jogotoɗen. haray koye wakkilo hattirde wakkilagol woni yimɓe ɓe tawata ko jangga ɓe kaaɗo diina meɗen. Ko waɗi noon neɗɗanke on o wawi rewirde Allahu tabaraka wa ta'ala no haniri non wo si tawi hawri o jangi. haray miɗo wasiyo goto kala meɗen ka sakkitode ɗo, yen himmir ko wiyete gandal, yen himmir jangugol e jungo ɓeɗo yimɓe sunna, ɓeɗo yimɓe jannayɓe ndeɗo deftere Allahu on e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen famiri noon. Himmiren ɗum ɗo hattirde himmugol, anden yiɗugol diina kan tun tawa jangata ɗum ɗo neɗɗo on ko eti wo ko eti o falje moƴƴa ka diina. Ko wannon Umar ibn Abdul Aziz ɓe maaki wonde man abada Allah jalla wa ala bi ghayri ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Ɓe maaki kala rewirɗo Allahu subhanahu wa ta'ala tawi o rewimo kon na gandal woni rewirde Allahu o, aray oɗo ko o bonnata kon ɓuray ɗuɗude edi ko moƴƴinta gon. Ko wannon ko gandal ngal wonta yeeso e golle ɗen wona ɓaawo. Wano oɗo Imamul Ghazali ɓe makiri ɗo, ɓe maki wonde al ilmu imamun wal amalu tabi'. Ko gandal ngal wonta yeeso kangal woni almame, golle ɗen yentina non ɓaawo. No Imamul Bukhari ɓe makiri non wonde al ilmu ko qabla al qawli wal amal, bi ma'ana ko gandal ngal atti konngol ngol kañumma e golle ɗen. haray himmiren moƴƴa jangugol ngol, haray yondinorali heɗagol tum bayanaje ɗen, haray yondinorali yiɗugol diina kantum bal eto ɗen jangen kaɗo diina ko ka famirte asli on ko jangugol. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe janguno duuɓi 23. sahabaɓe maɓɓe ɓen e hoore muɗum jangi e nder gurdam muɗum ɗon fuu. ardiɓe moƴƴuɓe ɓen kadi ɓe jokki ɓe jangi. haray enen kadi ko berewen e ngolɗon laawol fiye wawu hisude. aray en darotoɗo inchallahu jalla wa ala. fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdah, وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والكسل كلا والبي والإبانتل